салому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Мошин Бозор Тирҷе. Инак мо тасмим гирифтем ки аз нарху навои лабоҳо барои шумо маълумот диҳем. дӯстон, дар комментариҳо шумо нависта будед ки аз нарху навои лабоҳо як маълумот диҳед гуфта. Имрӯз бо хоҳиши шумо мо инҷо омадем то ин ки хоҳиши шуморо иҷро намоем. дар комментариҳо нависед, чӣ дархост бошад, ҳатман мо дархостҳои шуморо иҷро мекунем. обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. мошини навбатии мо лабо, солаш 2010. мошин вагон намебошад. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани аз ҷои боркашони мошин мана ҳолаташ бисёр хуб. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. мани балонашам дар ҳолати хуб чӣ хеле ки дида истодед. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик ва инҷа радио FM дорад. ҳозир пробегашам мефаҳмем дӯстони азиз. пробегаш 362 000 километр. пробегаш 362 000 километр. мани чӣ хеле ки дида истодед ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 788 46 65. мошини навбатии мо лабо, солаш 2008. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани намуди берунаш, мани ҷои боркашонии мошин. ҷои боркашонии мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. навор писанд омада бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. ин ҳолаташ бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 44 03. лабо, солаш 2012. ин чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. қафош мани вай. خیلی فیلم کردی برزین کردی محکم کردی قفاشه بارتش بارتی پارتر منه چه خیلی کردی دیستادید. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик, اینجا رادیو FM دارد. پربیگش 63000 کیلومتر پربیگ. هم автомат هم механик буда ва ин ҳолати салонаш бисёр ба дараҷаи олӣ чӣ хеле ки дида истодед. нархи мошин 56 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 978 57 57. лабо, солаш 2006. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани ҷои боркашонии мошин бисёр дар ҳолати хуб. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, радио FM, коробкаш механик, пробегаш 169 000 километр. یعنی حالت سالانی ماشین چه خیلی که دیده ایستادید.
ҳолатиш ҳам бисёр хуб. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 790 10 20 92 927 45 50. Tangen Braus солаш 2007. Мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. Мани намуд аз қафои мошин. санҷиши техникӣ яксолина дорад. Мани ҷои мусофиркашон мана. ҳозир аз дохили салонам маълумот медиҳем. Дохили салон коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. Пробегаш чӣ қадар яко? Пробегаш 1 круг гаштагӣ буда. нархи мошин 20,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 637 31 35. Лабо солаш 2008. мошин вагони мебошад. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани ҳолати балони мошин. ин ҷои боркашони мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанд омада бошад, обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. ҳозир пробегашам барои шумо мефаҳмем. пробегаш 367,000 километр. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. нархаш чанд пулако? нархи мошин 47,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 38 02 54. дамаз солаш 99. мани чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. ин намуди берунаи мошин. мани ҷои мусофиркашон мана. ҷои мусофиркашон. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон боз ба шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. пробегаш 96,000 километр. мани ҳолати салон бисёр дар ҳолати хуб. нархаш чанд пул ако? 23,000. нархи мошин 33,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 858 42 42. Старекс солаш 2000. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани ҷои мусофиркашон мана. ҷои мусофиркашон. мани ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин навор бо дархости он бародарон ки ака ҳатман старексро ба навор гир гуфтам, мо ҳаракат кардем наёфтем. ин ҳолати балонои мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салони пешбо барои шумо маълумот медиҳем. навор писанд омада бошад, обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. мошин фақат худ ҷамъбагаштагӣ, 2 электропакет, коробкаш механик, ман инҷа CD плеер дорад. пробегаш 398,000 километр. мошин як даст, асари вагон ҳайкидагӣ. боз пешанда люкшам дорад.
بسیار حالتش خوب. موتور دویدو سوزشواری گاز. راسخودش چقدر؟ راسخودش داخلش حربه 15 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. من خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین. نرخی ماشین 35,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 37 45 27. ماشین نابتی مستارکس سالش 2000. من این نمودی بیرنه ماشین خیلی که دیده ایستادید. یعنی جای مسافر کشانی ماشین. من این نمود از قفای ماشین دوستان عزیز. حالتش بسیار خوبی که بدن نه حالتش میامه. داخل سلام برای شما معلومات میدیم. 2 الکتروپاکت کاروبکش مکانیک. من اینجا رادیو اف ام دارد. پربیگش 186,000 کیلومتر پربیگ دارد. حاضر هیچ خیلی که دیده ایستادید حالت سالانی ماشین بسیار در حالت خوب. موتور دویدو 4 سیلندره سوزشواری دیزل. راسخود چقدر که؟ راسخودش 10 تا 100 تا میگردد. من هیچ خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 819 01 00 92 804 55 55. ستارکس سالش 2000. من این نمودی بیرنه ماشین. من یازی جای مسافر کشای میبینیم. این جای مسافر کشان نه. حاضر از داخلی سالن برای شما باز معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتروپاکت کاروبکش مکانیک. اینجا منیتار زدگی. پربیگش 236,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. موتور دویدو 4 سیلندره سوزشواری دیزل. راسخودش 9 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. یعنی خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 28,000 تومان با سودا میشد. تلفن برای معلومات 93 353 86 00.